Twongeye kubashimira abakunzi ba Claude Media TV. Hari kuri uyu wa gatanu Werurwe umwaka wa 2022 ubwo hateraniye inama mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda igamije kwiga no gufatira imyanzuro ku kibazo cy'ingengabitekerezo ya Jenoside mu Rwanda ndetse no muri aka karere u Rwanda ruherereyemo. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane General James Kabarebe yagaragaje ko Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yizeraga ko azatera u Rwanda akazamura ibendera ry'igihugu cye Kigali. Mu nama nyunguranabitekerezo n'abagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ku miterere y'ingengabitekerezo mu karere yabaye kuri uyu wa gatanu Werurwe 2022, General James Kabarebe yagaragaje ko Tshisekedi yagize iki cyizere ubwo yemeranyaga n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR kurwana M23. General James Kabarebe yasobanuye ko nyuma y'aho M23 yirukanwe mu biganiro bya Nairobi muri Mata 2022, Tshisekedi yigambye ko ashaka kwirukana abo barwanyi akabasubiza mu Rwanda abishingiye gusa kuba bamwe muri bo bavuga Ikinyarwanda. Yagize ati Tshisekedi aho kwerekeza imbunda kuri M23 atangira kurasa mu Rwanda, atangira no kuvuga mu magambo ye ko M23 umutwe wa M23 ayirasa akayisubiza iwabo mu Rwanda. Ubwo ikibazo kibaye ko M23 bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, bafite umuco w'Ikinyarwanda, ubwo ni ukuvuga ko bagomba gusubira iwabo mu Rwanda nubwo bari baturutse mu gihugu cy'igituranyi. General James Kabarebe kandi yagaragaje ko Tshisekedi, FDLR n'abajenerali be bemeranyije ko bazatera u Rwanda nyuma yo kwirukana abarwanyi ba M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bagakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ndetse ngo Tshisekedi yizeraga ko azazamura ibendera rya RDC Kigali. Ati ubwo Tshisekedi atangira kurwana, yagize ati ubwo Tshisekedi atangira kurwana na M23 akoresheje FDLR yizeza ko bari mu mazi kuri Habisha bamara kwirasa ndetse bakanayikuriza bakayigeza no mu Rwanda. Amatoga azajya kuba mu Rwanda tariki 20 z'ukwa gatandatu yamaze kugera yamaze no kumanika ibendera rya Kongo muri Kigali. Abajenerali be barabimwizeza, FDLR arabimwizeza kandi koko arabisinda, aranabyemera, yemera ko binashoboka. Kagame ni inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma y'umuryango Commonwealth uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza yabereye i Kigali kuva tariki ya 25 kugeza tariki ya 25. Iyo nama yatangiye tariki ya 20 Kamena 2022 nyuma y'ibitero bya Moscow, FDLR n'ingabo za RDF zagabye mu karere ka Musanze muri Gicurasi na Kamena. General James Kabarebe kandi yagaragaje ko cyatumye yemera kuzamura abafatanyije n'abajenerali batazaho intambara ziva aho zijya kuko n'umusivili inkunga n'umuperezida mushya n'umusivili ntazi intambara aho zijya, ntazi n'aho zijya. Mbere y'uko agiye kurwana kandi ko azatsinda nawe arabyizere, arabyemera, ashyiraho umurego. Yasobanuye ko kandi mu nama zahuje abakuru b'ibihugu bo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC, Tshisekedi yasabwe kudakomeza kurasa mu Rwanda, ariko yanga kumva, ahubwo atangira kubaka imbaraga z'igisirikare bigaragaza ko zigamije kurasa u Rwanda. Muri urwo rwego Tshisekedi yatangiye gukorana n'imitwe
yibumbiye mu ihuriro rya Wazalendo ifite ingengabitekerezo yo kwanga u Rwanda n'Uburundi. Nk'uko General Tad James Kabarebe yakomeje abisobanura ati iyo mitwe ya Wazalendo yo mu burasirazuba bwa Kongo buriya yashinzwe na FDLR, cyane cyane umutwe witwa Nyatura. FDLR igashyiraho n'abayobozi ku nzego zitandukanye kugira ngo ukomere. Urumva iyo mitwe y'abenegihugu ba Kongo baba Wazalendo nabo ni FDLR. Tariki ya 27 Mutarama 2025 ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma, ingabo za RDC, FDLR na Wazalendo barashe mu karere ka Rubavu bica abaturage 16. General Tad James Kabarebe kandi yasobanuye ko iki gitero cyari cyarateguwe. Leta y'u Rwanda yatangaje ko nyuma yaho M23 ifashe Goma hagaragaye ibimenyetso bikomeye ko ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC ririmo FDLR yari ifite umugambi wo kugaba ibitero bikomeye ku Rwanda, aho imbunda ziremereye za RDC zarebaga mu Rwanda zitegura kurasa. General Tad James Kabarebe kandi yagaragaje ko umugambi wa Tshisekedi wo gutera u Rwanda wakuze, yibutsa ko ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwayishyizeho nyuma y'ibitero byagabwe mu karere ka Musanze zatanze umusaruro mwiza urimo gukumira ibitero byagabwe tariki ya 27 Mutarama 2025. General Tad James Kabarebe kandi yatangaje ko umugambi wa Tshisekedi wo kuzamura ibendera Kigali wapfubye. Mwari kumwe nanjye Jean Claude Bikorimana. Niba wakunze ibiganiro byacu cyangwa se wifuza gukomezanya natwe, kanda subscribe. Ciao ciao.